Egun on denoi, ongi etorri, hemen zaudetenoi eta streaming bidez jarraitzen ari zaretenoi, mi esker etortzeagatik. Lehenik eta behin mahaikideak aurkeztuko dizkitzuet, nire eskubitara Irun Iarza daukazue, Ogasuneko zuzendaria, orain dela pareatibet hilabete izendatua izan dena, eta nire eskerretara Koro Pereiro, estrategia teknologikoko zuzendari orde berria. Gaur, aurkeztera gatoz, zuzendaritza berri honen sorreraren helburua eta zertan datzan eta zergatik sortu dugun zuzendaritza orde berri hau. Testu ingurua, jakina da teknologia eta mundua asko aldatzen ari dela. Azken urte hauetan transformazio eta eraldaketa teknologiko berritzaile handia izaten ari garela, bai sortzen ari diren negozio berrien ikuspuntutik eta baita ere, Ogasunen ikuspuntutik, informazio gero eta gehiago daukagula eta hori kudeatzeko tresna gero eta eraginkorragoak daudela. Beraz, argi dagoena da, fiskalitateen inguruan ere errealitatea aldatzen ari zaigula nabarmen eta zentzu horretan, tresna berrien erabilela ezinbestekotzat bihurtzen ari dela aldi batetik. Jasotzen ari garen informazio guzti hori guztiatzeko eta bestetik iruzur fiskalari aurre egiteko tresnak ere berritzeko. Esan ohi dugu azken urte hauetan, teknologia ez dela aukera bat, baizik eta teknologia behar bat dela, teknologian inbertitu egin behar da, eta zentzu horretan, bai Gipuzkoan eta bai Aldundiaren ikuspuntutik etorkizuna eraikiz proiektuaren barrenean azkenengo urte hauetan diru kopuru handiak inbertitu ditugu, horren adibide asteazken honetan batzar nagusietan aurkeztu dugun aurrekontu proiektuaren eztabaidan 38 milioi euroko inbertsioa aurreikusten da teknologian Aldundi osoan, lehen urtean baino 20 gehiago, eta guri dagokigunen behintzat, Ogasunean baita ere teknologia berriak eta berrikuntza apostu sendo bat da. Zentzu hortan, teknologiaren apostuan benetan diru kopuru handia eta gure enborretako bat dela azaleratzeko eta ikusteko, 2015-tik 50 milioi euro inguru inbertitu ditugu azpiegitura teknologiko eta proiektu desberdinetan. Adibide batzuk jartzearren, 2020an aurkeztu ziren aitorpenen 86,75 telematikoki aurkeztuak izan ziren, eta orain dela 5 urte 164an geunden. Beste esparru garrantzitsu bat ere bai, gurekin, Ogasunarekin komunikatzeko garaian, gure herritarrek tramite guztien 184a telematikoki eginak izan ziren, eta 2014an berriz 150a. Eta azkeneko datua esanguratsuena, notifikazio edo jakinarazpen elektronikoen inguruan, orain dela 6 urte, 100 etzen iristen, eta lehen urtean 189,83an geunden. Beraz, adibide 3 arloak jarri ditugu, eraldaketa eta kultura teknologiko horren aldaketaren ondorioz. Honekin esan genezake, zentzu honetan zerga administrazio aurreratu, digitalizatu eta benetan azpiegitura teknologiko sendo bat daukagula. Eta eraginkortasun horren ondorioz, argi geratzen da, bai guretzako eta bai herritarrentzako, denborak murrizteko aukera bat dela, benetan eraginkorrak izateko, eta herritar guztiek beraien betebehar fiskalak erraz, sistematikoki eta azkar baten bitartez burutzeko aukera daukatela momentu honetan. Unitate teknologiko honen inguruan, hau da, zuzendaritza ordeen honen inguruan, aldaketa teknologiak ikusita azkenengo 2 urte hauetan hausnarketa batean murgilduta egon den, benetan zeintzen estrukturarik eta irtenbiderik egokiena benetan daukan garrantzia emateko. Bai etxe barrura begira eta bai etxe kanporantz begira. Diagnostiko zuzen bat egitea garrantzitsua zen, eta zentzu horretan azken urte hauetan proiektu teknologikoak zuzendaritza orde zerbitzu desberdinetan eraman izan dira, eta bai ikusten genuen barne hausnarketa baten ondorioz garrantzitsua zela proiektu teknologiko hauek
epe luzera begira eramango zituen faro bat edukitzea, talde espezializatu bat, zeharlerrokotasuna edukiko zuena, eta benetan gure gidari izan zitekeena. Eta horren ondorioz, lehengo urte bukaeran sortu genuen estrategia teknologikoko zuzendaritza orde berri hau. Benetan, proiektu teknologikoa lehentasuna emateko, eta baita ere, nazioarte mailan egon daitezkeen proiektu garrantzitsuenei bere denbora emateko, eta interesa edukiko bagenu gure ogasunera txertatzeko, hala izan zedin. Esan dudan bezala, 2020 amaieran jarritzen abian, zuzendaritza orde berri hau ogasuneko zuzendaritzaren babespean egongo da. Momentu hauetan, 28 pertsonek osatzen dute talde hau, egia esan esfortzu handi bat da guretzako, baina egin nahi izan duguna da, benetan, esperientzi handia daukaten jendea dago bertan, bai buru bezala eta bai taldean parte hartzen dutenek, eta saiatu garena da, zerbitzu desberdinetako pertsonak hartu, eta zuzendaritza orde berri honetan txertatzea. Dauzkagun esperientzia eta ezagutza guztiak hor egon ditezen ikuspegi globala eduki dezaten. Profil desberdinak eta esperientzi desberdinak epe luzera begiratuko duen talde batean. Esan dudan bezala, nazioarteko ikuspegi edukiko du, praktika onenak aztertzeko, eta benetan saiatu berrikuntza teknologiko horretan aitzindari izaten, eta baita ere informazio tratamentua eraginkorra izan dadin. Zentzu horretan, iruditzen zaigu zeharlerrokotasun zuzendaritza orde bat sortuta, gai izango garela, etorkizunean datozen erronkei aurre egiteko. Honen bestez, hasiera eta kontestua testuingurua behin azalduta, Irune Iarta Ogasuneko zuzendariari emango diot hitza, benetan adierazteko zein diren helburu nagusienak zuzendaritza orde honetan. Besterik gabe, Irune. Eskerrik asko, Jokin. Diputatuak esan duen bezala, berrikuntza teknologikoa ez da aukera bat, baizik eta behar bat. Jarri dut. Berri hasiko naiz. Vale. Diputatuak esan duen bezala, berrikuntza teknologikoa ez da aukera bat. Oraintxe bertan behar bat da. Horretarako sortu dugu estrategia teknologikoko unitatea. Itzasargi bat bezala ikusten dugu. Berrikuntza teknologikoan eta informazioaren tratamenduan engidatuko gaituen argia. Epe luzera begiratzen duen taldea. Zeharkako talde bat. Eta erakunde guztia iritsiko dena eta barne eta kanpo ikuspegia izango duena. Bi helburu nagusiarekin egingo du lan. Teknologia erabiliko du, herritarrei ematen diogun zerbitzua hobetzeko, errazteko, azkenean beraien dituzten betebeharrak errazteko, eta bigarren helburu bezala, iruzurraren aurkako borrokan eraginkorragoak izateko. Bere egitekoak izango dira hauek. Berrikuntza teknologikoaren arloan, administrazioan dauden praktika onak identifikatu eta aztertu. Ez bakarrik hemengoak, nazioarteko administrazioan ikusten direnak baita buruan edukiz. Departamentuarentzako interesgarriak diren proiektu berritzaileak garatuko ditu, epe luzeko ikuspegiarekin, eta eguneroko lanaren interferentziarik gabe. Lehen esan dugun bezala, zeharkako talde bat bezala ikusten dugu, eta horrek lagunduko du proiektu hauek aurrera ateratzen. Gero, merkatuan garatzen diren teknologi berriak, probatzeko esperimentazio zentru bat bezala ikusten dugu baita unitatea, eta laugarren lana bezala oso garrantzitsua guretzat, gure ingurunean sortzen diren proiektu berritzaile jarraipena emateko, baita pentsatzen dugu unitate hau oso garrantzitsua dela. Zergatik, pentsatzen dugulako administrazio bezala, horrelako proiektuak egiten dituzten enpresei lagundu behar diegulako, azkenean Gipuzkoara aberastasuna ekartzen dutelako, eta nolabait baita erakartzen dutelako oso talentu kualifikatua, eta Gipuzkoan dagoen maila hobetzen laguntzen du honek,
eta nolabait ogasunean daukagun maila baita hobetzera bultzatzen gaitu. Lehen esan dugun bezala, bi helburu ditu nagusi unitate hau, eta horretarako baita unitatea bi zerbitzu desberdinetan antolatu dugu. Lehendabiziko zerbitzua izango da informazio analiziaren zerbitzua. Beste, ze egiten du zerbitzu honek? Tresna informatikoak garapenean lan egingo du, baina ez tresna informatiko guztietan. Eragin fiskala duen informazio guztiaren azterketa egokia egiteko beharrezkoak diren tresnetan, eta hemen aipatu ditzakegu data warehouse, big data edo konputazio kuantikoa adibidez. Gero, egiaztapen planaren ildoak jarraituz, unitate honek edo zerbitzu honek lagunduko du baita aitortzaileen hautaketan egiten. Eta hirugarren lana bezala izango du egiaztapen planaren emaitzak egiaztatzeko behar ditugun datuen iturri bezala iturri bezala erabiliko dugu. Bigarren zerbitzua unitate honetan deitzen da zerga eraldaketa informatikoko zerbitzua, eta zerbitzu honek eraldaketa digitala bultzatuko du, betebehar fiskalen betetzea bermatzeko, eta adibidez hemen Ticketbuy proiektua kokatuko da. Eta gero bukatzeko proiektu berriak sortzen direnean, zerbitzu honetan egingo dira azterketa funtzionalak, proiektuak martxan jarri baino lehen egin behar ditugun azterketak, eta gero behin ja martxan jarrita, aurreikusitako funtzionamendua betetzen ari den edo ez jakiteko behar ditugun azterketak baita hemen sartuko lirateke. Eta honekin, korori pasako diotitza, pixka bat proiektuak azaltzeko. Bueno, gracias, Irune. Bueno, buenos días. Dentro de lo que es la puesta en marcha ya de la nueva subdirección de estrategia tecnológica, los proyectos que más podíamos destacar en este momento es en la parte de transformación tecnológica tributaria. Somos los responsables de la implantación del proyecto Ticketbuy, ¿vale? Que ya sabéis que supone que a partir del 1 de enero del 2022, porque había un retraso de un año, todas las personas físicas que hagan actividades económicas en Guipúzcoa y todas las personas jurídicas van a tener que utilizar un software para hacer su facturación, ¿vale? Y es un software que tiene que cumplir unos requisitos técnicos y funcionales que ya están publicados, ¿no? Esto implica un salto en lo que es la digitalización o lo que es las obligaciones tributarias de un colectivo de más de 60.000 contribuyentes en Guipúzcoa, que van a tener que pasar a utilizar un programa informático para emitir sus facturas, ¿eh? No se va a poder emitir ya en Word, ni en papel, ni con unas cajas registradoras que puedan ser de las que más conocemos como más obsoletas. Bueno, y esa implantación de ese proyecto en nuestro momento es de nuestra responsabilidad. Desde el 1 de enero del 2021, tecnológicamente, tenemos ya las infraestructuras preparadas y estamos recibiendo información en tiempo real en Guipúzcoa de las facturaciones de los contribuyentes que se han querido sumar al periodo voluntario, ¿vale? Y también hemos desarrollado ya una aplicación dentro de nuestra plataforma Sergavidea que se llama FacturaBuy, que da la posibilidad de, utilizando la herramienta informática nuestra, cumplir con esa obligación Ticketbuy. Bueno, eso es un reto tecnológico que nos afecta a nosotros y es un cambio en lo que es el paradigma de lo que es la obtención de información a nivel de las actividades económicas. Vamos a tener en tiempo real la facturación de todos los operadores económicos en Guipúzcoa y para afrontar ese reto es una de nuestros mayores objetivos, que es parte de una estrategia, que es la primera parte de una estrategia que va a consistir en tener en nuestra sede electrónica el 100% de la información necesaria para poder elaborar cada vez más borradores fiscales, más declaraciones tributarias como puede ser el IVA o declaraciones, la parte de renta de actividades económicas, que en este momento no tenemos la información suficiente para poderlas elaborar, ¿sí? A partir de este primer paso, lo que nos va a acercar es tener información de los ingresos, pero a futuro, en cuanto tengamos implantada esta primera parte, también obtendremos información de los gastos, ¿vale? O sea que es un cambio de paradigma tanto para el contribuyente como para la propia Hacienda Foral en lo que es la gestión de los impuestos, en la ayuda al contribuyente y, lógicamente, la prevención de la lucha contra el fraude fiscal.
En este momento estamos en plenas campañas de divulgación del proyecto, porque nos parece muy importante que se sientan los obligados tributarios, tengan una hacienda foral cercana y que les dé ayuda, conteste a sus inquietudes, preguntas, etcétera. Entonces, estamos operando con con asesores, gestores, asociaciones, desarrolladores de software, pues para que la implantación sea lo más fácil posible y que los contribuyentes tengan información de primera mano de esta nueva obligación fiscal. Esa es en la parte de la captación masiva de información, y luego en la otra parte, el otro servicio de la subdirección, lo que se está especializando, ya se venía haciendo dentro de la casa, pero ahora hemos centralizado lo que es el análisis de la información para detectar riesgos fiscales, ¿sí? En esta captación masiva de información, pues estamos aplicando las nuevas tecnologías de Big Data o de inteligencia artificial para diferentes proyectos. Por ejemplo, en este momento ya tenemos desarrollada una plataforma que nos permite analizar las relaciones de los contribuyentes de una forma diferente a la que hacíamos hasta ahora. Relaciones de socio, sociedad, actividades locales, etcétera. En una herramienta de grafos nos permite ser mucho más ágiles y detectar situaciones anómalas o que impliquen riesgo fiscal, ¿sí? Otro de los proyectos que tenemos dentro de lo que es lo que podamos denominar Big Data es, desde que ya conocéis que desde el año 2018 en las haciendas forales implantamos lo que es el SII, el suministro inmediato de información, por lo que las grandes empresas de más de 6 millones que facturan más de 6 millones de euros nos mandan en un plazo máximo de 4 días todas sus operaciones económicas de ingresos y de gastos, ¿sí? El tratamiento de esa información tan detallada pues ha supuesto un cambio de herramientas a la hora de analizarlas, ¿no? Y ahí tenemos un proyecto de Big Data que analiza la información que recibimos de ese conjunto de empresas. También tenemos en esa faceta que también queremos llevar en la subdirección de estar informados y estar tener en el punto de mira todas las nuevas tecnologías que puede haber en nuestro entorno para poder hacer ese análisis de la información buscando riesgos fiscales y viéndole coherencia a todos los datos que nos llegan. Tenemos un proyecto de computación cuántica que es un piloto, ¿sí?, en el que vamos a aplicar lo que son los algoritmos que ya llamamos tradicionales, aunque realmente se han incorporado hace poco, ¿no? Los algoritmos que detectan, en este caso, riesgo relacionado con la emisión de facturas falsas, ¿sí?, para inventarse IVA o gastos deducibles que no son reales, ¿sí? Bueno, pues estamos utilizando un proyecto de inteligencia artificial de computación cuántica para compararla con una computación tradicional. O sea, el mismo problema, nos acercamos hacia él con unos algoritmos tradicionales, le vamos a llamar, y luego nos pasamos al mundo cuántico para ver si la respuesta de ese tipo de algoritmos ya diferentes, en este momento punteros, ¿no?, pero que tenemos la suerte de poderlos probar en este proyecto piloto para ver, porque nos dé conocimiento de qué diferencia puede haber en nuestro negocio, en nuestra función de lucha contra el fraude, para ver realmente qué resultados nos dan diferentes, ¿no? El comparar estas dos tecnologías, ¿vale? Y luego también estamos abarcando en pequeños pilotos para ver realmente cómo se adapta a nuestro negocio de detección de anomalías de índole tributario otras herramientas de mercado que nos permiten aplicar lo que viene siendo la inteligencia artificial, que al final es que con tus datos históricos que tengamos de cualquier tipo de, por ejemplo, en un tema de aplazamientos, que es en este momento el que tenemos encima de la mesa, ¿no?, podemos analizar nuestros datos históricos de qué ha pasado con los aplazamientos que hemos dado de deuda tributaria y ver si al final han resultado fallidos o no, ¿no? Entonces, los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es aprender. Nosotros le damos datos históricos y le damos el resultado de lo que ha pasado, y hay ahora herramientas en el mercado que te permiten comparar, ver tu problema, que es lo que queremos ver, el riesgo o no de si vamos a cobrar una deuda que hemos aplazado, y los algoritmos, la herramienta elige el algoritmo que mejor predice lo que estás buscando, ¿no? Entonces, son herramientas de mercado que acercan mucho más a lo que es la parte técnica normal. Nosotros no tenemos perfil informático, los perfiles informáticos los tenemos en nuestra sociedad especializada de ICE, pero esas herramientas nos acercan a nosotros la posibilidad de analizar, ¿no?, y utilizar lo que es la inteligencia artificial en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esos proyectos son los que llevamos en esta parte del análisis de la información, ¿no? Y principalmente ahora estamos focalizados en esos dos
dos temas, la captación masiva y el análisis luego de la información para ver realmente, para la que lo hemos pedido, ¿sí? Bueno, y básicamente yo creo que con eso os cuento lo que es más relevante de lo que llevamos a cabo ahora. Joaquín. Eskerrik asko, Koro, eta Irune. Ikusten zuen bezala, egitura Irunek azaldu dizue, baita ere didaktikoago egiteko, Korok azaldu dizkitzue zein proiektutan gauden murgilduta eta zer nolako proiektuak ari garen lantzen, etorkizunera begira. Beraz, argi dago gure partetik zuzendaritza orde hau sortzeak eta teknologian daukagun apustua garbia dela, sendoa dela, eta benetan zuzendaritza honek gure ustetan borobiltzen du orain arte egin dugun lan hori, eta benetan zentralizatzen ditu ezagutza jakin bat teknologiaren ikuspuntutik. Beraz, esan dudan bezala, 50 milioi euro inbertitu ditu 2015-etik, legealdi amaiera beste 30 milioi euro daude aurreikusita inbertitzeko, sekulako erronka da eta sekulako lana da, eta sekulako apustua, baina ziur gaude ez dagoela beste aukerarik, eta zerga administrazio aurreratu bat, berritzaile bat, eta benetan azpiegitura teknologiko sendo bat eduki nahi baldin badugu, inbertitzen jarraitu behar dugu, bai pertsonetan eta bai inbertsio ikuspuntutik, eta zuzendaritza honek gorpuzten du guzti hori. Beti ere bi helburu nagusirekin, herritarren aurrean kalitatezko zerbitzu bat eskaini, daukagun informazio guzti hori helarazia aitortzaileei beren betebehar fiskalak era erraz eta azkar baten bete ditzaten, eta baita ere, gero eta sofistikatuago den iruzur horrei aurre egiteko, gure informazioa eta gure teknologia erabili, benetan hori prebenitzeko eta ez burutzeko aukerak jartzeko. Beraz, hauxe da pixkat kontatu nahi genizuena zuzendaritza orde honen berriaren inguruan, eta hemendik aurrea, zuena daitza, galderen txanderik duguna ez. Bai, zergadun kopuru zabala bada, baina mugatu ere bai aldi berean 60.000 lagunena, tiket bairen inguruan ari naiz. Horrek ematen du gauzagarriena daena, edo dagoeneko gauzatua dagoena, naiz eta martxan jarriez, horren ingurukoan nahiko nuke, jake zerbitzu honen eskukoa izango den, euskaraz edukitzea. Eta berdin, big data, komputazio kuantikoa, eta pixkat hor ulertzen zailagoa dena, baina hori ere euskaraz alegia helburu dela, datu metaketa, erraminta edo lanabes horien bitartez ere nahiko nuke. Korek aipatu dizuen bezala, proiektu batzuen artean tiket bai proiektua daukagu. Lehengo urtean COVID pandemiaren ondorioz aurreneko erabaki izan zen kaos momentu hortan, bete behar derrigortasuneko epea 2022ko urtarrira atzeratzera. Momentu honetan egutegi bat dago antolatuta kolektibo desberdinak epe desberdinean sartzeko. 61.000 aitortzaile inguruko bete beharra egongo da, eta horrek esan nahi duena da eraldaketa handi bat. Momentu honetan nazioartetik informazio asko etortzen zaigu, eta benetan inguruko negozioetako informazio ere edukiko dugu. Beralazko informazio hornidura edo sistema hortan 6 milioi euro baino gehiago saltzen duten enpresen informazio daukagu, zuzena, bai salmentak eta bai erosketak, eta hau beste kolektibo danai eragiten dio, baina bai ez daukagun eremu batean, bat jarduera ekonomikoa daukaten horietan, eta izango litzateke onlineko sistema bat. Hau da, guk zerbait erosten dugun momentu hortan bertan, salmenta edo erosketa egiten den momentu hortan, informazio hori ogasunak edukiko luke. Horrek esan nahi du, eraldaketa handi bat izango gala eta bat eraldaketa kulturala, baina azken finean jarduera horiek softwarea egokitu beharko dute, eta hortik aurrera, inbertsio hori eginda aurrera, sistemak teorian behintzat, eta errealitatean proba desente egin dira, normal funtzionatuko luke, eta ez luke eragozpenik izango, baizik eta gure ustetan positiboa izango litzateke. Eta beti jartzen dugu, errenta kanpainaren adibidea, momentu honetan 200.000 proposamen gora bidaltzen ditugu aitortzaileei, gure helburua da baita ere informazio edukitzen dugun heinean, informazio hori aitortzaileen eskutan jarri, eta benetan beraien betebehar fiskalak egiteko, bai PFC-an esan duen bezala jarduera ekonomikoa dauzkaten horietan, eta bai beste zergetan BC-an adibidez, gu daukagun informazioa eskuragarri jarri, eta beraiek, errentan egiten dugun bezala ez, gure ametsa da, klik batean edo bitan, beraien bez aitorpenak ere beteta eduki ditzatela. Hori da etorkizuna, eta hortarantz goaz azkenek,
iruzurraren aurrean ere, iruzurra saiesteko eraginkorrena da prebenitzea, eta prebentzio hortan da, badokoan informazioa aitortzaileengan jarri, eta benetan bete ditzatela. Hori da Ticket Buy proiektua. Badauzkagu ere bai, Big Data proiektuak eta konputazio kuantikoko proiektuak. Big Data proiektuetan, baina urte batzuk badira lanean hasi ginela, azken finean gauza bada informazio edukitzea, beste bada pertsona edukitzea, eta behar duguna da kudeaketarako tresna aitzindariak eta berritzaileak edukitzea. Zentzu hortan, adimen artifizialak, bai ahalbidetzen gaitu, adibidez korrok esan duen bezala, ez? Erlazioak eta loturak nola daude, pertsonak, bazkideak, eta grafoetan edo erraz batean ikusteko aukera eman, eta zentzu hortan, iruzurra non egon daitezkeen esparruak, eraginkortasunez begiratzen saiatu. Baita ere, esan duguna, 2018tik aurrera, berelazko informazio hornidura jarri zen abian, esan dugun bezala, enpresa handiei eragiten ziena, eta hor, faktura asko jasotzen ditugu. Baiteetan, saiatu adimen artifiziala erabili, faktura horien zilegitasuna edo ez, aztertzeko, ez? Azken finean, aitortzaile askoren informazioa daukagulako. Beste proiektu interesgarri bat, konputazio kuantikokoa, eta benetan, honek badauzka beste ñabardura batzuk. Guk izan ohi dugu, administrazio bezala ere badaukagula gure helburua edo gure interesa inguruan ere belarra sortzeko. Hau da, inguruan sort daitezkeen proiektu berritzaileei nolabait esateko laguntzeko, ez? Eta zentzu honetan hemen egin duguna da proiektu honi lehenengo pedidua eman. Hau da, dirua eman beharren esan izu, gu izango gara zuen bezeroak eta saiatu gaitezen zuen teknologiarekin eta gure informazioarekin faktura faltsuen inguruan identifikatzen benetan non egon daitekeen iruzurra. Eta zentzu honetan egingo duguna da, alde batetik adimen artifizialaren teknologia abian jarri proiektu horretan eta alderatu konputazio kuantikoarekin. Benetan ikusteko algoritmo horiek eraginkorragoak diren edo ez. Zentzu horretan, nik uste bi helburu lortzen ditugula, bat, gure ezagutza sendotu eta benetan teknologia berritzaile horiek ogasunaren baitan jarri, eta bi, inguruan sortu den proiektu berritzaile bati aukera eman, benetan bere garapena jarraitu dezan, eta garapen ekonomiko edo sustapen ekonomiko ikuspuntu batetik, bideragarritasuna eta bere teknologia benetan eraginkorra den edo ez testatzeko. Eta azkenik, baita ere aipatu du adimen artifizialaren inguruan, hor bi arlo ez, baina bat aipatzekotan eta kontestu ekonomiko hontan, krisi ekonomiko hontan, segurazki gerorapen eskaerak ere igo egingo dira ogasunean eta aldundian, eta oroar egin nahi duguna da pixkat, baliatu teknologia hau, benetan iraganean gertatu denarekin, eta guk eman ditzagun gerorapen horietan, tresnak ikarri bat izan dadin, zein izan daitekeen gerorapen horien, ordaintze tasa edo ez ordaintze tasa. Eta hori da beste adibide bat, teknologia gure eskutan, erabakiak saiatu behintzat hobeagoak izan daitezen. Beraz, gutxi gora bera, hauek dira momentu honetan dauzkagun proiektuak, esan daitezkeen proiektuak, besteren bat edo daukagu, baina hori da pixkat zer daukaguna momentu honetan gure karteran, esan genezake. Ya no podía comentar el uso de las herramientas telemáticas en la presentación de declaraciones de impuestos y cuál es la previsión de cara a la campaña del próximo año de presentación telemática de declaraciones y de otros tributos o de otras medidas fiscales. Y con respecto a las herramientas del Big Data, computación cuántica, ¿qué previsión hay de poder detectar fraude? ¿En qué tanto por ciento se podría detectar fraude en las declaraciones o en la presentación de todas las medidas fiscales que deben presentar, ¿no? los agentes? Bien, respecto a la primera pregunta, mencionamos la inversión que hemos realizado desde el 2015, que ascendía a 50 millones de euros en lo que es infraestructura tecnológica de diversa índole, y poníamos tres ejemplos en concretos. El primero de ellas era el número de autoliquidaciones que se han presentado, declaraciones que se han presentado a la Administración Tributaria, al Departamento de Hacienda y Finanzas, que asciende al 86,65%. ¿Vale? En segundo término, hablábamos de los trámites que se han presentado de modo telemático, ¿vale? Que ascendió al 84%, y en el 2014, creo recordar, estaban en el 50%. ¿Vale? Y en último lugar, el más significativo de este cambio es las notificaciones
las notificaciones electrónicas que se realizan los contribuyentes hacia nosotros, que estamos en el 99,93%, cuando hace 6 años no llegaba al 1%, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, pues efectivamente hay un cambio cultural. Nosotros lo que sí tenemos claro es que tenemos que tener la infraestructura tecnológica preparada para que el 100% de los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera telemática, lo que no significa que no debamos de prestar atención a otro tipo de canales también, ¿vale? Porque efectivamente somos una administración pública y hay una parte de la sociedad que demanda otro tipo de canales presenciales o telefónicos que efectivamente agradecen y que vamos a seguir manteniendo. Respecto a la campaña de renta, bueno, vamos a hacer la presentación el 29 de marzo, daremos los datos en esa fecha. Lo que sí podemos decir es que el año pasado, de las 3 modalidades, propuestas que remitimos a los ciudadanos y ciudadanas en la presentación a través de vía telemática, a través de Internet, y la mecanizada, el 87% se realizó de manera telemática, es decir, aceptaron nuestras propuestas o presentaron a través de Internet. Sí hay que recordar que estamos en un contexto totalmente inusual. La campaña de renta se realizó en los meses de abril, mayo, junio y julio. Los primeros 2 meses pues estábamos confinados. Efectivamente, ahí tomamos medidas también para facilitar el cumplimiento de los trámites por Internet con la BAC, y de hecho, bueno, pues ese porcentaje del 87% es un porcentaje relevante. Este año todavía no tenemos el dato de cuántas propuestas vamos a realizar, por lo tanto, si nos dejáis 14 días para que os podamos afinar más el dato, pues intentaremos hacerlo a finales de este mes. Respecto a la segunda pregunta, más que datos, importes, es un cambio de filosofía por nuestra parte también. Quiero decir, comentaba antes Coro, ¿no? El mejor fraude es el que no se comete. Y para no cometerlo, bueno, pues nosotros vamos a intentar tener la máxima información posible. Como venimos diciendo, a nivel internacional cada vez tenemos más información. A nivel local tenemos cada vez más información. Y ese es el paso que queremos dar, pero para poner a disposición de todos los ciudadanos, ¿vale? Al final, menciono muchas veces el ejemplo de la campaña de renta porque es un ejemplo que lo entiende todo el mundo. Y si cada uno de los 220.000 ciudadanos y ciudadanas tuviésemos que realizar la declaración de renta por nuestros propios cauces, sin tener la propuesta, pues efectivamente ahí vemos un ejemplo de realmente hacia dónde nos queremos dirigir. Es prevenir el fraude, es tener la máxima información, tener una infraestructura tecnológica que permita visualizar y descargar a los contribuyentes toda la información que tenemos sobre ellos y en esa medida, bueno, pues facilitarles de una manera ágil, rápida y eficaz para que puedan cumplir y destinar el menos tiempo posible y los menores recursos a cumplir los trámites más fáciles. Efectivamente, siempre la normativa es variada y siempre hay consultas de otro calado, pero sí nosotros mismos intentar dirigirnos hacia un servicio más especializado y también, bueno, pues los asesores y el resto de colectivos que están trabajando en esta materia. Bai, barkatu ez duzu kopururik eman, baina esan duzu lehen ere bai uste dute kultura, filosofia aldaketa badela eta iruzurrik honena dela ba egiten ez dena, ez hori euskaraz zer nahiko nuke ba. Esaten eginen, iruzurraren datua, kuantifikatua datua baino gehiago, kultura aldaketa baten aurren gaudela, eta ogasunari ikuspuntutik ere hori sustatu eta bultzatu nahi dugula, ez? Zentzu hortan, Korok aipatzen zuen lehenago, iruzurrik onena da egiten ez dena. Eta zentzu hortan gure partetik, argi daukagu, gero eta informazio gehiago daukagu nazioarteko lurraldatik atorrena, dauzkagun proiektuen inguruan, gero eta informazio gehiago edukiko dugu, baina beti gure helburua izango da, gu daukagun informazio hori herritarren baitan uztea. Eta benetan, bete behar fiskalak betetzeko, erraz, azkar, eta ahalik eta denbora gutxien eramango diena, betire tramite horietan. Egia da, badaudela beste tramite batzuk zailagoak direna, baina horrek beste berezitasun bat dauka. Baina aitorpenak egiteko garaian, eta gu daukagun informazio guzti hori, aitortzaiengan utzi, bakoitzak jakiteko benetan non dagoen eta zer egiten ari den, eta errenta kanpainako adibidea esaten nuen, errenta kanpaina argi ikusten dugu, 2 kliketan proposamenak bilatzen dugunean, nortek izaten dira, pixkat hori da gure helburua, ez? Etorkizuna begira, gure ametsa hemendik urte hartuta, da bai errentan kolektibo zabalago batea iritsi, eta bai bezean ere bai hilekotan daudenak edo urtekotan daudenak, eduki dezatela aurretiaz gure informazioa,
beti ere, zerbait bete beharko balute, bete dezatela, baina erraztu aitorpenak egiteko garaian. Hori da pixkat gure helburua. Prebentzioaren ikuspuntutik eta gardentasun ikuspuntutik eduko informazioa partekatu herritarrekin.